pla bengut sus klaska bourdos. Et la bourde. Adiciats a toutes. Sur Lascar Bourdos et Luca Bourd, sus Radio Occitania, l'émission des radios del Slissan de San Sarni, qui sem ara en terminal après 6 meses de confinement qui n'ont pas force d'azit. Donc le principe de l'émission des radios a pas cambiat, on a trouvé des musiques, des chroniques sur la culture, l'actualité, les sports, etc. Bouda ici le suspense. Et commençam per une musique de Curtis Liskogan super content qui va seguir des Playboy Carty PC Pamper. Sur
escuta Playboy Carti PC Pampers et Aban ero curtia Lixcogan che abbiamo previsto de lus beire en concert, mas aquesto puto de maragno nous pas permet de lu beire malheureusement. Anem encadena amb la cronica de Eulalia. Le billet de veto de Eulalie. Adieu, ez Eulalia. Pla benguts a tutes, adiuei torni beni amb un pitchu soque me cuflo per pla comença l'annado escularo. Che meliu che lu corona per pla se plagni. Come tout le monde, abem tutes biscuits lu cufinomen, qu'ero una periodo pla complicado per mantunes. Già calio demura embaraz, amai ambe nostro familio. Bu, aprep, yaget lu deconfinomen, e aquí tout le monde ero Julius, ma sabem tutes aguts por per nostros vacanzo. Que sabiam pas se pudiam parti en vacanzo, e se lus bars anabo d'un bri, se ana a la playa serio possible, etc. Bu, finalo, las vacances sunt pla passados per engros tout le monde pensi. Jeu su content perché pugueri m'amusa amb meus amics. Lu meliu per la fi. La bido bertadiero tournet prendre a la debuto de settembre amb lus curs. D'intrere en terminal e sui tout jour din lu meteis liceu. En gros, se pas sopla, mas cal tourna prene un ritme. Facieis meses que bibi como quiquesio, donc aquí es complicat e me cuflo. Amai, como las anados passad, ya lus nubels, que sabon pas cusi lu liceu funcciono. E tourna beze tutes lus mures cae mi pas, e be m'avion pas mancats. Ya tabe lus curs e fa tabe 6 meses que traballi pas 10, donc encara una causa pla complicado per jeu. Baki per mun soque me cuflo, mas cum lu bezets, ensagi tabe de beze lus buns custats de la bido. Una pla buno semano a tutes, e lu putu. Merci pla Eulalia per ta cronica soque me cuflo. Encadenam am Cesaria Evora Sodad e Buena Vista Social Club Chan Chan, che sera seguit per la cronica d'Abel sus les sports. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passa também. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passa também. Saudade, saudade, saudade desse minha terra, San Inclau. Saudade, saudade, saudade desse minha terra, San Inclau. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passando bem. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passando bem. Saudade, saudade, saudade desse minha terra, San Inclau. Saudade, saudade, saudade desse minha terra, San Inclau. Se vou escrever, muito a escrever, se vou esquecer, muito a esquecer, até dia que vou voltar. Se vou escrever, muito a escrever, se vou esquecer, muito a esquecer, até dia que vou voltar. Saudade, saudade, saudade desse minha terra, San Inclau.
Saudade, saudade, saudade desse minha terra sem enclave. Saudade, saudade, saudade desse minha terra sem enclave. Saudade, saudade, saudade. L'actu esport des Abel. Adieu a toutes. Fazio luntens es Luca Burt per lo retun de l'emissió de radio. Bau ara torna a presentar ma chronique au sport del jorn. Après aquest confinement, anem parlar de l'Euro 2021 de football. Como lo disioi, l'Euro 2020 s'espace derulado a causa d'aqueste cagants de Covid-19. Es reportat en 2021. Per ieu, lo francès van ésser un nouvel cop los favorits de la competició, perquè han de joves jugaires e un col·lectiu irreprochable. Bau ara vos fa mon pronostic probable. Beisi pla a la place numéro 3 la Belgique, en 12 l'Angleterre et lo grand gagnants seran los franceses. L'info folle. Per aquesta competició, lo jugaire lo mai jove sera a cop segur un francès. Se sono Eduardo Camavinga e a sonque 17 ans. Lo mai jove de l'histoire per un euro. Ma chronique és acabada. Merci a totes e al cop que ve. Alors, aquesta annada, en terminal EDS, en Occità, anam treballat sul recueil de Psaume Pagan de Marcel Del Pastre. Donc, aquesta annada, anam a cada emissió de ràdio vos legi un pitjot poema o poesia d'aquesta feina. E bau, per aquesta emissió, vos legi lo preludi de Psaume Pagans, que sera aprep, canats ausi aprep per Gufanu, que nous en a fait una mena musicale. Et desencusat-me d'abança per l'asfalto que bau pude fa que sui pas limousine. Qu'escutez pas, que come fai? Qu'eu que passa, qu'escute ou que passe, que come fai? Si escutats lo ben, can bufa dins los faus e can brama dins l'aire, si sabets escutar lo vent, cant mena sas nibuls como de grans ausels de mar, e can brama din l'aire amb sa gorja de jau, si abets auvit per cas de funt e la grande aiga e la feuille pura, lo murmus de l'herbe madura en los prats, podet saber so cai a dire. Zu sabets deja. bacio che cute che basce che come fai
si écoute à l'ouvert, un buffon il nous faule comme bramo de la hirée. Si jamais écoute à l'ouvert comme menos sainibus, uno de grands auseus de mar, et comme bramo de la hirée, un sacojo de ciao. La funge la grando ayo la fuego ma de l'erbo marina lufa dei chavecho che a dire tu sabe deja. Après aquestes poemes, anam passar a des musiques, une pauc, donc anam escutar The Iridium de The Seed et Sanctus Dominus des Powerwolf. Excusez-moi, qui est une pauc énergique.
Après aquestes músicos que han canviat l'ambiença, passam donc a ma cronica que aquestes músicos són de mon estre, entre birguetos. Donc, après ma chronique, on a passé à Lausa, Passa Boen Secret, qui est une poème au tabé d'Aurelio Lassac, qui est une autre auto qu'on a étudié à cette année, et Koukagne et Koutelou, qui est seguie par la chronique de Margot. L'actu des Countino. Adiciats a totes. Nous tornem trobar per una nouvelle crònica sus l'actualitat que fa un moment que n'avem pas praticat. Aquesta annada és sus un nouvel format que se presenta a aquella crònica. Anem parla del Covid, de politica e d'agressió o atacaments sexuals. La França passet lo 10.000 cases en son que 24 hores lo 17-12 lo 14 de setembre érem a 30.000 morts en França, 924.968 dins lo monde e 29.601.831 cases dins lo monde. Aquestes nouvelles cases han entrainat l'interdicció de les festes d'estudiants, de les sortides escolares e les amassades de mai de 10 persones. Toujours en França, la pau del Covid ha entrenat l'annulació de la Feira Internacional d'Art Contemporáneo, una dels principals rendezvous majors d'art previst a París fins octubre. Del costat del Regne Unit, a Birmingham, les amassades entre famílies o amics són fort bandides dempuèi dimarts 15. Et dins tota l'Anglaterra és fort bandit dempuèi dilluns 14 de s'amassar a mai de 6 persones d'hostals diferents. Com a lo sabetz, los escolans han fait lor d'intrada amb los masques. Così vos dire qu'es pas geus agradiu. Podem pas respirar, reconeixem pas plus nostres amics, ausissem pas los professors, muntam 3 estage e es l'UDC, la bugue sus les clucos e meteis pas fa un sourire a una persona que nous agrada, francament. Les regles són la masqueta sul nas e just lo mentu, i devem pas tocar, podem lo tirar sonque dins lo self e encara lo cal torna a botar per anar cerca d'aigua e pla segur se lava las mà amb de gel o de sabó. Passam un pauc a de politica. Primer, la França qu'a vendut 18 avions Rafale a la Grècia per pas estre desrengada o embasida per la Turquia sus la mar Mediterranea. Es un biel conflicte entre la Grècia et la Turquia que se despartisson la mar Mediterranea et la mar Egeo. La Grècia daisset ausi que voulio alargir son territori sus 22 km qui lu son consacrats, es a dire qu'à lo dretg de l'ufa, mas, se fa aco, voulra dire que la Turquia puira pas mai accedi a la mar Egeo e lo president de la Turquia affirmet que podria esse un motiu de guerra. Après paquelo annuncio, del 10 agost al 13 de setembre, un bateu sonat Horus Reis de la Turquia se presentet en territori grec per trobar d'hidrocarburs, so que pas fa plaser als grecs. La Grècia s'es donc armada e crompet l'armament a la França, so que fa que hi ha des tensions entre la França et la Turquia. L'ancien président Valéry Giscard d'Estaing, qui a 94 ans, est à l'hôpital et patiria d'une infection pulmonaire. Contrairement als politicians dels Estats Units, Donald Trump et Joe Biden, qui s'appresten per les eleccions americanes del dimarts 13 de novembre. Lo Covid ajuda pas per fa les campanyes. Donald Trump, fins a l'arribada de la crisi sanitària, se dirigicia tranquil·lament cap a un nouvel mandat. Mas lo president foguet pres de curt pel Covid e son país acabet per estre lo mai tocat del monde, una marida nouvela per el e son mandat. Joe Biden, de son costat, va fa d'amassada dins mantunes estats decisius per l'elecció.
Tornam passa en França del costat dels atacaments sexuals dels rapaires que són sortit al Belgium just fiolcs del projectu. Manstunes testimonis fugueron fait sus Moa Lasqual e Romeo Elvis. Moa Lasqual, amb forços testimonis, fuguet accusat de sequestració, de viol e violències sus las femmes. Romeo Elvis, de son costat, és acusat d'atacaments sexuals e d'un dels testimonis dit que l'home seria dintrat dins la cabina d'ensag d'una femme que era una de ses apassionades e li toquet las pupes e li butet la mà dins lo pantaló. Après Paco, esta sort Angel, contra tutto esperado, que s'expresa totes les remarques possibles e imaginables pel comportament de son frère, qu'ella és una feminista e lo fa saber dins sas cançons. Torni dire qu'es son que lo violaire e agresso qu'es responsable de sus actes, pas sas família ni sus proches. Baki és tot perieu e perduei sus aquel cronico de l'actualitat al cop que ve. Un tas amagat un cutel, un muro, Dio me sento un cos guardo un cutel picciu. O muro chiglio te fai me un putu, e pau po capalo celu. O muro chiglio te fai me un putu, e pau po capalo celu. Cutte, 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 muro, cutte, 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 muro. Un tas
Poème de Aurélia Lassac, passa ben secret, elle passait en secret. Ben secret, dorados din Luberdier. Pausa, s'alenga contra la saberus. Passa ben secret, dorados din Luberdier. Pausa, s'alenga contra la saberus. Goteian de las bucas badantes del arbres. Goteian de las bucas badantes del arbres. Doraggio giuven la troubette gouillate ben gut de la main a taluse doraggio giuven la troubette gouillate ben gut de la main che l'importeta la simo de su sex che l'importeta la simo de su sex e lo passavo in segreto, e lo passavo in segreto, e lo passavo in segreto, e lo passavo in ben secret, dorados din Luberdier. Pausa, s'alenga contra la saberus. Passa ben secret, dorados din Luberdier. Pausa, s'alenga contra la saberus. Goteian de las bucas badantes del arbres. Goteian de las bucas badantes del arbres. A taluse doraggio giuven la trouvette gouillate ben gut de la main. A taluse doraggio giuven la trouvette gouillate ben gut de la main. Che l'importeta la simo de su sex. Che l'importeta la simo de su sex. E lo passavo in segreto, 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 e lo passavo in segreto. Loupune culture des margoutines.
Adieu a tutis, es Margutino per la minute au cinéma, et du Heibo bus parla d'un film che truberi forso estrany, mas interessant, sobretot estrany. Bus parli aquí de canines en occita, se dis ulial, mas es un film grec que se suno Kinodontas. Bus sabi pas parla aquesto lengo, alors desencusats mon accent puerit. Donc os disioi, es grec et es un drama que sortiguet en 2009. Yorgos Latinos presentet son film al Festival de Cannes dins la categoria Films estrangers. En portet lo premi ero une evidència... perdó. En portet pas lo premi ero une evidència abio degut presentar son d'acos non pas din films estrangers, mas din films estranys. A pas cap de logica per gagnar aquel. Me fura bitrop. Aquel film e me brulet, esperaco, segur. Es la surno historia d'un couple de parents qui étaient sequestrats, los tres drolles d'empei tout junt dins una villa isolada. Lord es enrodat de nautos barallos amb interdicció per los tres de passar per dessus. Aquestes psicopatos de parents causisson tot per elles, lor educació, lor joc, lors plazers e amusaments. Tot es controlat amb pas gest del món de fora com a influència. Han pas d'identitats e creson a forços causes calucos. Los parents decideron que los tres drolles puiran sortir cura lor ulial serà tombats, és a dire jamais perquè són ja adultes. Vos dai si descobrir ce que se passarà és vertadierament un film mecanis. Aquest film passa leu amb tot jorn la mateixa qüestió dins lo cap, mas così va acabar aquest calucario. Los parents sont asirables et los drolles perduts, mais demandi place si existis des familles com aco. Si que nous, aimer las culu claros e epurados que bezem dins tot lo film, et tabe aquesto lengo qu'es lo grec, placegu, cal l'agacha dins sa lengo d'origine. Es un film força estrany, mas tabe polit et estètic. Vos conselli canine, se comoyeu abet un abonnement sus canal, si que nous es pas greu pas besoin d'an pagar per aco. Un putu, brame bunde, dedicaso a mama meto, ero Margutino per las caburdos e lucaburt. Era la chronique de Margot Labos, anam bus daisa amb la musique feel good, cum de costumes que per aquesta première chronique de l'annada sera de Bob Marley, Could You Be Love, donc adiciat. A la semana que viene, tu